O te whaatalo whātu lau whaafonga anga ile nei tai au malo le soifua manuia, usimel whaafonga o talafo la Radio Samoa. Tele vai tio ngai le omo a wala ile telo vaengo le atunu, ma ua tāpā ele ministau whela ua inga se whaamalamlamanga mai le matanga wenga. O le ua tāpā le ministau a Michael Wood se whaamaoninga mai le waka kotahi po o iai se fuafuanga e fiso o ta iai tangata lautele. I le mafuanga wa telei omo I lungo a wala, a ole a fo I se fuafuanga o iai I le toe whaaleleia. Ai le pulenga le NCTA po le waka kotahi o le olo o whaasolo le whaaleleio a wala I pei ona iai I le vao se tema o le tausanga nei. Whaasolo atu ia aperila o le tausanga fou le toe tau highways. Mai le so upo le malo, e lata I le fitu piliona wa au mai le malo e toe whaaleleia I a wala tua, whaapea State Highway se io o atu I le tausanga lua fe lua wha. Ripotia e silia ma le 5 se lau whaaseana wha o atu I le pulenga le waka kotahi I totono le se fulu masina mua le lua fe lua. Ona o le fia I le tele omo ua whaaleanga I nai mata avale. Ua whaia le so enga I tu ufa atasia I le vaila au o le COVID ma le fulu. O le ono o sa ile le P3 research tangata I le vao le 5 se fulu, ma le valu se fulu tausanga le matutua I fia awai le trial po o so enga I loai. Be whaamata e mawhai ele vaila awetasi, o na puipuia tangata mai whaamai e lua. O I lato o tausa ili mo le so enga, e tatau na malosi ato atua, ma ua uma na whaiatu I lua o le COVID, e le whaitau li aile tu le booster, pe whai pe le ai. E le tatau fo ina mau le COVID, I totono le lua masina tāluai. O le nei so enga mo o miai le whai o le tui, ma awai I siaki e whai a muli mai, I totono o le ono masina. O le a tele poloka leo whaatutu solo, ma o le fo I wa yaisuinga, ina ia whaafai ngā tāio na iloa. A o yaile to o tele I fianga ma pisi fewa inga, ele o malolo leo I le whai o la lato ngā luenga, ona o le to o tele o aveta avali whaasua ava. Ele ngata ilea a o le tau ma whai a whaasawina soifua mai whaalavlawe tau ta avali. E pe ona yaile se fulu fitu tangata maali liu, I le taimi whaapene o le luafe luatasi, ma o I lato nei e fiso o ta ima liu ma le ava malosi. Ai ona o le telo poloka leo I toe sala lau I lungo le social media, ma vave I loa I aveta avali. O le ufa mauti no mai le ofisa o le ayai suinga, le ele ngata o le whai o poloka I la wauli. Ai whaapele na o le ta isa fulu 5 minute whaiai, ai si itia I se isi no fuanga fou. Ua whaaiwina ma le file mu toe sauninga wha Samoa ma wha Maori o le sui o le Monkra Mob, Daniel e liu le ana whana I le tangata le kāpaka le ka le si aso fitu I puino I au kilani. O se tala mai leo e peo no lato mata I tuwa I le ngata o le no fuanga sa whaiai toe sauninga. Ai whaapea nisio au wala e masani o na wa ai sui o kengi I au kilani sauti. I reporti o le staff, o le aso fo ina nafi ua wha mai ai nai ma sauninga wha Samoa ma wha Maori. Ai mai leo, e leise whaafita au li tele fe soota I male maliwa na nafi. Se ia vanga na ai pepa o whaasalanga mo nisi o avita avale whaasua avana maua. E o mai le taio nei, mai le aso se fulu fito o le masina le nei, na whanai le ua maliu a o iai sauningo le kerisimasi, e le I maua lava le na whaia, e ui o le e whaapea sa I tutono o le falesai le taio atoa, a o le I amatalia le sauninga. Matala muli, ua toe sau fo I reporte o le maua o tupe whai po o fake notes. Mai le ofiso leo, tele pisinisi whangarei wa reportia mai ai le maua o tupe pepa 5 tāla nei, e le o ni tupe moi. Ua toe whamanatu mai ai, o le soli tu la fono lo whaia, wha au ngā, ma a wai le whaasara la wino tupe nei, ma a whai ai maua so o se tasi, e ta tauna vave whaafiso ta I leo matau fi foi le toe wha au ngā. Ai I pisinisi e tau wale sila fia o le ese o le tupe pepa moi, ma tupe pepa o lo whaia whaasoli tu la fono I tua. Ma o le uto I sawe fo I malwha manatu e tangai I ta ialo lo tu ina mai, e le whale tupe tu to tonu po o le Reserve Bank. O tala na o le nei tai au, manuia le aso.